Ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Peace. Turashima Imana kuko uyu ari umunsi wacu wa mbere ubanziriza igiterane Africa Haguruka urabagirane. We thank God for this is the first day when we start our conference, Africa Arise and Shine. Iki giterane ni giterane twakoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri. This is a conference that we started since 2000. Ni giterane cyagiye kizana ububyutse n'umugisha kuri benshi. It is a conference that brought revival and blessings to many people. Nta gushidikanya abantu benshi babonye ukuboko kw'Imana ku buzima bwabo. Without a doubt, many people saw the hand of God upon their lives. Ikindi giterane nanone cyazanye imikorere myiza mu bihugu bya Afrika. Another thing, this conference brought good systems and workings in the continent of Africa. Kuko ni igiterane cy'ubuhanuzi. Because it's a prophetic conference. Imana idusaba gukora iki giterane. When God asked us to do this conference, twagikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu kwezi kwa munane. We started this in 2000 in August. Iki giterane cyari gihabanye n'ibyo umuntu arebesha amaso. This conference was not in agreement with the reality. Kuko nubundi tugitangira benshi baravuze atari ko se ibyo birashoboka ibyo muvuga. Because as we began, many people ask, how is it possible what you are saying? Kuko twatangiranye ububyutse bwinshi cyane buvuga ngo ni igihe cya Afrika cyo guhaguruka, Imana igiye guhagurutsa Afrika, Imana igiye gukora ibintu muri Afrika. Because we started with a great revival saying this is the time of Africa, God is going to rise Africa, God is going to use Africa. Ibyo bihe rero ni bihe navuga mu byo kuri bitari byoroshye. So those times were not easy. Kuko warebeshaga n'amaso yawe ukavuga atari ko se ibi birashoboka. Because as you were looking in reality, those things were not possible. Ni nabyo tuza kuganiraho uyu munsi. Imana ibwira Ezekiyeli gukora ibintu, iranamubaza ati Ezekiyeli urabona bishoboka? Nawe aravuga ati Imana niwe ubizi. This is the same thing we are going to see in Ezekiel. When God asked Ezekiel, is this possible? And Ezekiel responded, God, you know it. Ariko twarubasha Imana igiterane tugishiraho. But we obeyed God and we established the conference. Nyuma yo gukora igiterane cy'iminsi 7 cyasabaga amatorero yose mu Rwanda gusenga no kwiyiriza, nicyo gihe twatangiye Africa Haguruka. After doing a conference of 7 days, asking all the churches in Rwanda to fast and pray, that's when we started this conference. Icyo giterane twagikoze muri 99 mu kwa 12 twinjira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri. We did that conference on December 1999, entering the year of 2000. Icyo gihe rero icyo giterane twakoze cyari cyo gusaba imbabazi itorero ryose duca bugufi, cyatwinjije mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Donc cyabaye igiterane kirangiriza umwaka gitangizanya undi mwaka. So that prayer conference finished the year and ushered us into the new year. Kuko icyo gihe abenshi twaraye muri stade Amahoro, niho twakoreye veye icyo gihe. Because many of us did a vigil in the Amahoro Stadium as we were praying. Icyo gihe rero nicyo gihe Imana yatubwiye ngo ni igihe rero mugomba gutangira cya giterane cyitwa Africa Haguruka. And at that time is when God spoke to us and told us we are supposed to start Africa Arise conference. Donc kwihana no guca bugufi no gusenga kw'Abanyarwanda turirira Imana byatubereye rero ikimenyetso kitwinjiza mu giterane cyitwa Africa Haguruka. Nuko twatangiye Africa Haguruka. So the repentance and the humility of Rwandans became a sign that we were supposed to usher to enter into the conference Africa Arise. Kandi icyo gihe Imana ivuga ko u Rwanda ruzabera ibindi bihugu, navuga nk'urugero bareberaho ibintu byinshi bizakorwa muri Afrika. And at that time, God spoke to us and said that Rwanda is going to be the role model for other nations in Africa.
ko hari ibintu bazarwigiraho. That there are things that they will learn from the country of Rwanda. Icyo gihe rero ntabwo byari byoroshye bene data. So at that time it was not easy, brethren. Kuko igiterane Africa Haguruka urabagirane. Because the conference Africa Arise and Shine. Ni igiterane cyagombaga guhuza abanyafrika bakaza mu Rwanda noneho bakigishwa iyerekwa Imana ifitiye Afrika. It was a conference that had a purpose to gather Africans in Rwanda so that they can understand and learn the vision that God has for Africa. Imana yaje kubikora mu by'ukuri ntitwaba twenyine mu myaka ikurikira y'imbere n'abandi nabo baza kubitangiza. God allowed us to have other people start the same thing in the continent. Mu myaka ikurikiyeho muri Ethiopia nabo Imana yaje kubabwira ko ari igihe cyo gukora Africa Haguruka. In the following years in Ethiopia, God spoke to them and told them they were supposed to start another Africa Arise and Shine. Nabo batangiza igiterane bakora buri mwaka cyitwa Africa Haguruka. And they also started a yearly conference called Africa Arise. Nanone muri Afrika y'Epfo. And also in South Africa, nabo nyuma baje gutangiza n'abimana babwiye igiterane Africa Haguruka. They also started a conference of the same nature, Africa Arise. Mu rurimi rwabo bagita ngo Africa vuka, mu bundi buryo Africa byuka. In their language, it's called Africa Arise or Africa Wake Up or Be Born. Nukuvuga ngo byuka mu rurimi rwabo ni vuka, byuka. Kwetubita byuka, Africa byuka bo ni Africa vuka mu kirimi cyabo. In their language, it's called Africa Vuka, but in our language is Africa Arise. Icyo gihe Africa itangira kuzuramo ayo mashyushya cyangwa se kumva ko ari igihe cyayo. At that time, Africa started to feel that wind of understanding that this is their time. N'indirimbo zikomeye zatangiye guhimbwa zivuga kuri Africa. Even the great songs started to be composed concerning Africa. Muri Africa Haguruka. In Africa Arise. Muri Africa y'Epfo. Or in South Africa. Batangira kuririmba nk'indirimbo zavuga ngo Jabulani Jabulani Africa. Ishime Ishime Africa. Jabulani Jabulani Africa. Indirimbo ngizo. They started composing songs that said praise, praise Africa, or in such songs like that. Ariko mu maso y'umuntu ureba. But in reality, as you can see, byari ubusazi. It was madness. Ubusazi kubera iki? Why madness? Iyo warebaga ukuntu Afrika imeze icyo gihe, when you look at the condition of Africa at that time, yari mu ntambara. It was in war. Ibihugu bimwe birwana. Nations were fighting against each ibihugu other. bwabyo birwana. Nations were fighting within them. Abaturage ubwabo barwana. People were fighting among them. Ndetse na za genocide zikorwa. And there were even genocides taking place. Impunzi ari nyinshi mu bihugu byo hanze. There were many refugees abroad. Abanyafrika bahunga Afrika. And Africans were running away from Africa. Ariko Imana ikaba ngo ni igihe cya Afrika. Yet God would say this is the time for Africa. Nawe wishize mu nkweto zatwe twavugaga ibi bintu byari biteye ubwoba. And if you put yourself in our shoes as we were saying these things, it was scary. Kuko igihe cyose abanyafrika bajyaga hanze mu bihugu bitarimo intambara. Because many Africans were going to other nations that did not have wars. Ibihugu bitarimo intambara byarimo inzara. Of course hari intambara hari inzara. The nations that had wars had famine, of course. Ibaze ko abanyafrika barimo abana babo bahunga bajya gushaka icyo barya. Ababyeyi bahunga bajya gushakira icyo abana barya hanze. Imagine Africans were running outside their nations looking for livelihood. Mu buryo bw'ubukungu Afrika irakize cyane, ariko mu buryo bw'imibereho Afrika yari ikennye cyane. In terms of wealth, Africa is very rich, but in terms of livelihood, Africa was very poor. Kandi abandi bava kureka bari bo barya ibya Afrika, ariko abanyafrika bo bakicara ku butunzi batarya. And other people coming from far would consume and enjoy the wealth of Africa, and Africans will not be able to do so. Ni muri icyo gihe Imana yavuga ngo mubyutse Afrika. It is in that time that God said, "Arise, Africa." Nanone wareba mu burezi. And then if you look at education, abize bari bake. Those who were educated were very few. Nta mashuri. There were no schools. N'amashuri yarahari. Even the schools that were in place, n'amashuri wabonaga nanone atica ntakize. There were schools of low quality.
abana batiga benshi Many kids were not going to school kubera n'ubukene, because of poverty, ariko abana bakabura uko bajya ku ishuri, and children will not be able to go to school, cyane cyane uburezi bw'umwana w'umukobwa. especially education for girls. Iyo muri famiye babaga bafite abana benshi bahitagamo abahungu kujya kwiga, bakabwira abakobwa ngo mwebwe musigare mutekera basaza banyu bavuye ku ishuri barye. Iyo niyo ari philosophy icyo gihe muri Afrika. If a family had many kids, they would select the boys to go to school and ask the girls to cook for the other children. That was the philosophy. Ndimo ndavuga amateka y'imyaka 22 ashize tukitangira Africa Haguruka. I'm talking about the history of 22 years ago as we began Africa. Kuko abana bavutse icyo gihe bo barabona Afrika ubu ngubu kimeze bakagira ngo niko yabayeho. Ndababwira ko icyo gihe atari ko byari bimeze bana muri munkurikira. Because children who are born these days, they think that Africa was always the same. But I'm telling you children, it was not so. Nibyo muri mubona uyu munsi bitagenda neza muri Afrika, icyo gihe byari bibi cyane kurusha. Ubu twa turabona ibintu byaraciyemo. Even the things that you see that are not going well in Africa, it was worse back then. Icyo gihe rero twarebe iby'uburezi ukibaza tese abana baziga kweri. So at that time we look at education and ask ourselves, will kids be able to go to school? Nikina amashuri yo muri Afrika na amashuri n'abari barize muri ayo mashuri tuvuga ngo nayo bikomerezwa ko ari ukwiga kuvuga neza igifaransa no kuvuga neza icyongereza. Uwavuga igifaransa neza no wavuga icyongereza neza bavuga ngo ni umunyabwenge. Donc ni ubwenge babwefariwaga uburyo umuntu avuga icyongereza cyiza n'igifaransa cyiza. And at that time, education was related to the good pronunciation of French or English. If someone spoke well, articulation, if someone spoke well those languages, they would say that those people are educated. They would say that person is a savant. They know English. That person is a genius. They can speak French. That's how they evaluated people. Because the schools that we had taught us those things. Nubwo baguze imibari uzi ibindi ariko utavuze igifaransa neza n'icyongereza baba ngo afite ikibazo uriya ngo azi gusa ngo imibari kubroka mu mutwe ariko ntazi nta bwenge agira. Ubwenge babwefariwaga ku rurimi. Even if you knew math and you knew sciences, if you didn't know how to articulate your language, they would say that you are not smart or a good student. Ibyo ni ibibazo abantu bagiye bahura nabyo. Those are problems that people encountered. Nanone kandi saho honyine. And it's not just that. Iyo twarebaga mu buryo bw'ubuvuzi. When we looked at medical technology, uburyo bw'ubuvuzi muri Afrika bwari hasi cyane. The medical field was very low at that time. Uburyo bw'ubuvuzi muri Afrika bwari bumeze nabi cyane. The medical field was very bad at that time. Ntabwo byoroshye cyangwa se ntabwo byari byoroshye kabisa. It wasn't easy at that time. Abantu baravugwaga. People would get treated. Akava no mu rugo ari muzima none yavurwa akaba ariho aremba cyane kuko ubuvuzi bwari buciriritse n'ibikoresho byo kuvura ahenshi ntibyari bihari. Because medical instruments and medical technology was not available, people would be treated and become worse than they were before. Ibyo ni ibibazo bimwe abantu twagiye duhura nabyo. And those are challenges that people faced. Ukibaza batese uravuga ngo ni igihe cya Afrika kandi n'abantu barimo baje kuvurirwa hanze badashobora kuvurirwa iwabo. And you ask yourself, how is this the time of Africa when people have to travel abroad to be treated? Navuga mu buryo bw'ubucuruzi. What can I say in business? Ibintu byose Afrika bikuraga hanze. All the things that we used were imported from abroad. Nta na kimwe cyakorerwa muri Afrika. Nothing was manufactured in Africa. Ibintu byose byazaga byavaga hanze. All the things we had to be imported from abroad. Nibikorerwa muri Afrika. Even the things that were being manufactured in Africa. Byabaga bizanywe n'Abahinde. They were brought by Indians. Cyangwa bizanywe n'Abagiriki. Or they were brought by Greeks. Cyangwa Abaturiki. Or even Turks. Ibizanywe n'abazungu bo mu Burayi byari bike cyane. There are very few things that were being imported from Europe. Ibyo bintu byose rero
So all those things, zagaragazaga mu maso ko Afrika guhaguruka kwayo bigoye. they showed that Africa was not going to be able to rise easily, Uretse Imana yonyine yagira icyo ikora. except if God would get involved. Ni muri ico gihe rero muri ugo rudube muri ako kavuyo muri iyo rwaserera muri iyo serwakira Imana yavuze ngo ni igihe cya Afrika. So it is within that time of challenges and confusion that God said, this is the time for Africa. Wabyibaza ukavuga atari kuko nibyo sibyo. You can ask yourself, would this be or not? Ariko kuko Imana ariyo yabivuze, But because God is the one who spoke it, twarabyizeye kandi tubigenderaho. we believed it and we worked accordingly. Twamenye ko ari icyo gihe We knew that it was the time Imana igiye gukora ibikomeye. that God was going to do great things. Twamenye ko ari icyo gihe We knew it was the time Imana igiye guhindura amateka. that God was going to change the history. Twamenye ko ari icyo gihe We knew that it was the time Imana yifuza kuvuga. that God wanted to speak. Bibiliya iravuga ngo The Bible wewe says, usinziriye you who are sleeping, byuka, ni arise. igihe cyawe. This is your time. Wowe usinziriye You who are sleeping, va mu bapfuye, come out of the ni dead. igihe cyawe. This is your time. Twarabibonye We saw this ko thing, iyo umuntu apfuye that when someone is dead, nicyo gihe Yesu amuzura. it is the time when Jesus rises Iyo them ibintu from the dead. bitagenda neza When things are not going well, nicyo gihe Yesu akora. is when Jesus works. Iyo ibintu bigenda nabi When things are going bad, nicyo gihe Yesu abitunganya. it's when Jesus put those things in order. Iyo ibintu bidacamo When things are not going through, nicyo gihe bicamo. it's when Jesus puts them through. Tumenye ko igihe cy'Imana gitandukanye n'icyacu. We learn that the time of God is different from our time. Igihe cy'abantu The time for people, baravuga ngo haracyasigaye amezi 3 kugira ngo umusaruro uze. they say it is 3 months before the harvest comes. Amezi 4 4 months, aracyari imbere we are still ahead kugira ngo dusarure. until we can harvest. Ariko Yesu akavuga ngo But Jesus says, iki ni cyo gihe this is the time cyo gusarura. to harvest. Iki ni cyo gihe This is the cyo time gukora to ibitangaza. do miracles. Afrika haguruka, Africa, ni arise. igihe cyawe. It is your time. Utitaye ku byakubayeho, Do not look at what happened to you in the past. utitaye ku byo waciyemo, Do not look at what you went through. ibagirwa ibyakeye, Forget the past. ibagirwa ibyabaye, Forget what happened. ibagirwa ibyo wabonye, Forget what you have seen. ibagirwa ibyo waciyemo. Forget what you have gone through. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, ntimwibuke ibyakera, do not remember what happened in the past. ntimwibuke ibyashize, Do not remember the past things. ngo dore ngiye gukora ikintu gisha, Look, I'm going to do a new thing. ngo kandi kigiye kugaragara, And it's going to be manifested. muzakibona, You will see it. muzakirebesha amaso You yawe. will see it with your own eyes. Twizeye ijambo ry'Imana We believed in the word of God, ihamagara ibitariho nk'aho biriho. who calls the things that are not as if they are. Twizeye Imana We believed in God, ihamagara abapfuye nk'aho ari bazima. who calls the dead as if they were alive. Twizeye Imana We believed in God, igendera hejuru y'amazi nk'aho hari ikiraro. who walks on water as if there is a bridge. Twizeye Imana We believed in a God itubura imitsima ahari abantu benshi, who multiplies breads for many people, bakarya bagahaga. and they eat and they are fed. Twizeye Imana We believed in a God iha abadamu bacuze bakabyara, who give women who are barren to give birth, barangije kubyara, who were past the time to give birth, bageze muri za menopause, who are now in menopause, bakongera bakabyara. and they are able to give birth Iyo niyo again. Mana twizeye. That is the God that we believed. Twizeye Imana We believed in a God ihagara ku gituro bamaze guhamba umuntu, who stands on a tomb after they bury someone, nyuma y'iminsi 4 after 4 days, igahamagara, and he calls, umuntu akitaba and a person ngaho responds yari yicaye muri saro as if they were sitting in a living room. Iyo niyo Mana twizeye. That is the God that we believe in. Twizeye Imana We believe in a God yatashe mu bukwe, that went into a wedding vino yashize, and there was no more wine, arababwira ngo nimwuzuze amazi mu bibindi, and he told them, fill the pots with water, hanyuma y'amazi and the same water. Imana idakoze isengesho nkatwe, God that does not pray like us, ntiyasengeye ayo mazi, he did not pray for that water. yarababwiye ngo nimunywe. He just told them, drink. Batangiye kunywa As they started to drink, baravuga ngo ni vino iryoshye kuruta iya mbere. they said, this is a better wine than the one Iyo niyo before. Mana twizeye. That is the God that we believed in. Dutangira Afrika haguruka, When we started Africa Rise, niyo Mana it is twizeye. the God we believed. Dutangira Afrika As we haguruka, started Africa Rise, turavuga ngo Mana we said, God, niwe ubizi.
You are the one who knows. niwe ubizi. You are the one who knows. Na n'uyu munsi ureba To this day, as you look, Afrika iri mu rugendo, Africa is still on their journey. ariko hari byinshi bitarakorwa. But there are things that are many things that have been unfinished. Hari byinshi bitarakorwa. There are many things that are unfinished. Hari byinshi bitarakorwa. There are things that are unfinished. Hari byinshi bitarakorwa. There are many things that are unfinished. Igiterane turagitumiza. We started the conference. Africa Haguruka turayitangira mu mwaka w'2000. We started Africa Arise in 2000. Dutumiza abantu. And we called for people bavuye mu bihugu bya Afrika bitandukanye. from different countries in Africa. Ndetse n'inshuti za Afrika. Even the friends of Africa. Ndetse n'abana ba Afrika baba mu mahanga. Even the children of Africa in the diaspora. Abo nabo baraza. They also came. Baraza baratwegera. They came and drew near. Baraza dukora igiterane. And we did the conference. Kuva icyo gihe. And from that day Kugeza uwo munsi. Kugeza uyu munsi. to this day, turacyahuza abantu benshi. we are still joining many people. Mu biterane bya mbere bya Africa Haguruka. In the first conferences of Africa, Intego nyamukuru twakoraga. the main purpose that we had, Kwari ugushishikariza abantu, gusensibiliza abantu. it was to urge people and to tell people, sensitize people, Kubumvisha ko to make them understand ni igihe cyabo. that it was their time. Yego. Yes, Twahuye n'ibibazo byinshi. we faced many challenges, Batubwira atari ko ntimwayobye. and they will ask us, have you not missed the mark? Njyewe ubwanjye nakiriye inzandiko nyinshi. Me, myself, I received many letters, Abantu bandika banyandikira ngo and many people were writing to me. ngo urabura kubwira abantu ngo baje mu ijuru ukababwira ngo Afrika izahinduka. Why you not? Izo ni inzandiko nabonye nyinshi. Why you not telling people that they are going to heaven, and you are telling them that Africa will change? Hari umudamu umwe nakiriye. There is a woman that I received, Yaje avuga mu ndimi cyane aza muri biro yanjye. and she came speaking in tongues in my office. Arambwira ngo ko Imana yagushizemo ubutumwa bwo kujyana abantu mu ijuru kuki utarimo babwira ahubwo babwira gukunda Afrika n'u Rwanda. She told me, God put the gospel to go to heaven in you, but you are telling people to love Africa and Rwanda. Ndababwira atari ko And I told her, mu ijuru ni igihugu. heaven is a country. Ntabwo nzaja mu gihugu ntavuye mu kindi. I will not go into a country when I'm not living another country. Kandi uburyo nzaba muri icyo gihugu cy'ijuru. And the way I'm going to live in that country of heaven, nzabayo bitewe nuko nabaye muri iki gihugu cyo ku isi. I will live according to how I lived on this country. Kuko amakamba yo mu ijuru Because the rewards and the crowns in heaven, ni imirimo nakoreye aha ku isi. they are the works that I did on this earth. Imigisha nzagira mu ijuru The blessings that I have in heaven nibyo nakoreye ku isi. are the things that I did in the earth. Numva tumva cyane. And she was not able to comprehend this. Ariko namushimira ko yateye iyo ntambwe kuza kuvuga ikiri ku mutima. But I thanked her because she made that step to come and share what Ariko was on nyuma her heart. naje kubona abantu benshi batangira kumva ko ese twanasengera n'ibihugu, ese twasengera n'umugabane, abantu batangira kubyakira. And many people afterwards started to receive and to accept that we could pray for the continent and even for the countries. Ariko bene data, But brethren, ntabwo byari byoroshye. it wasn't easy. Tubwira abantu gushiraho abarinzi ku nkike. As we was telling people to put watchmen on the walls, Basengere igihugu, to pray for the nation, basengere umugabane. to pray for the continent, Ntibabyumvaga. they could not understand this. Ngo ni gute umuntu arara asengera ahantu? How can someone pray for a Ni gute place? umuntu yirirwa asengera ahantu? How can a person spend time Aho praying for a gusengera place umutima w'umuntu. instead of praying for the heart of a person? Hari icyo batumvaga. There is something that they did not understand. Ntibumvaga icyo bita imikorere, system. They did not understand what we call systems. Dushobora gusengera umuntu We can pray for a person, ariko system ikamuheza mu buzima bubi. but the system will keep them in a bad life. Ariko dufite inshingano But we have a zo responsibility kubwiriza imikorere, to preach to the system, zo guhanurira imikorere, to prophesy to the system, ndetse no guhindura imikorere, and to also change the systems. n'ubuzima bw'abantu bugahinduka. And the people's lives will change. Africa Haguruka y'uyu mwaka rero Africa Arise for this year. ifite umutwe uvuga ngo Afrika akira umuyaga w'impinduka nziza. It has the theme of Africa embrace the wind of change. Afrika akira umuyaga w'impinduka nziza. Africa embrace the wind of change. Tuzaba dufite ibyiciro bibiri. We will have two sections. Icyiciro cya mbere ni inyigisho zizabanziriza.
The first one is going to be teachings that will come ahead, bizaza birangirizwa n'igiterane cy'ububyutse. and they will be concluded by a revival meeting. Tuzaba dufite abavugabutumwa batandukanye. We have different preachers and servants of God. Muzabumva. You will hear them. Abazatwigisha ku bijyanye n'umuryango. Those who will teach us concerning the family. Hanyuma mu mugoroba tuze kurangiza n'igiterane cy'ububyutse. And in the evening, we'll conclude with the revival conference or revival meeting. Ibi ni ku munsi wa mbere. This will be the first day, Ejo ku wa mbere. which is tomorrow. Ku wa kabiri ejo bundi The next day, on Tuesday, tuzaba tuvuga ku musozi w'ubucuruzi cyangwa se ubukungu. we'll talk about the business, the economy mountain or the business mountain, the sphere of business. Icyo gihe kuri uyu musozi wa business On the mountain of business, tuziga uko ubucuruzi bukorwa mu Mana harimo indangagaciro z'Imana, ariko kandi ni gute Afurika yakora. we will study how a business can be conducted in a godly way and how Africa can engage in business. Mu mugoroba turangirizwe nako nyuma yaho haje kuba igiterane cy'ububyutse. And there will also be another revival meeting. Ku munsi wa gatatu On Wednesday, tuzaba turi ku musozi w'uburezi, aho tuzavuga uburezi bukwiriye muri Afurika. we'll be in the sphere of education, studying the right education of Africa. Muri ubu burezi bukwiriye muri Afurika, In this education in Africa, mu by'ukuri ndagira ngo muzakurikire uyu musozi w'uburezi, I would like you to follow closely this sphere of education, kuko uburezi buzahura abantu, bukura abantu ahantu bukabageza ahandi. because education takes people from one level to another. Tuzaza kurangirizwa rero n'igiterane cy'ububyutse. And we are also going to conclude this with a revival meeting. Ku wa kane And on Thursday, tuzavuga ku musozi w'ubuyobozi, we will talk about the sphere of leadership. naho tuze kurangirizwa kandi n'igiterane cy'ububyutse. And we will have a conclusion as we do a revival meeting. Ku wa gatanu On Friday, bizaba ari uguhuza ya misozi yose, ijya misozi yose twavuzeho. we are going to have a wrap-up for all the spheres that we spoke about. Badusubiriremo noneho bongere bakuremo icegeranyo tuzagenderaho. And they are going to repeat what they have taught us and give us a summary that we can use in the future. Baduhe rekomandasiyo They will give us recommendations ibyo tuzagenderaho. of how we are going to proceed. Ibi bizaba ku wa gatanu. And this will be done on Friday. Tuzarangirizwa n'igiterane cy'ububyutse. And we'll finish with a youth meeting. Nanone ku wa gatandatu. And also on Saturday, Ku wa gatandatu uzaba ari umunsi w'urubyiruko. Saturday will be a special day dedicated to the youth. Uyu munsi w'urubyiruko This day for the youth, tuzaba dufite umwanya uhagije n'urubyiruko, bazaba bihariye urubuga. we'll have enough time for a youth and they will have their own platform. Iki gihe urubyiruko ruzaba ruganira ibintu bitandukanye, uko umujene, umusore wo muri Afurika no muri diaspora agomba kwitwara, ndetse n'uburyo Afurika imukeneyeho umusaruro. The youth will be discussing how a young person in Africa or even in the diaspora can conduct themselves and the need that Africa has vis-a-vis them. Ikindi nacyo mwibuke ko Afurika ariwo mugabane kuruta iyindi migabane yose ifite urubyiruko. And I want to remind you that Africa has the most youngest population among the continents. Rero muri Africa Haguruka bazaba bafite umusore cyangwa se urubyiruko haguruka, bazaba bafite urubuga rwabo, bazaba bafite uyu munsi wa gatandatu. So here Youth Arise, they will have their own platform for Saturday. Ku mugoroba And in the evening, tuze rero kurangizanya inyigisho z'ububyutse. we'll finish with a revival service. Ku cyumweru, And then on Sunday, ku cyumweru tuzaba dufite nanone gushyira hamwe ibyavuzwe byose no kubihuza,
turangiza. We are also going to have a wrap-up session for all the teachings as we conclude. Hanyuma tuze kurangiza n'igiterane cy'ububyutse. And then we'll finish with the revival service as well. Iki cyumweru cyose nuko bizagenda. And this is the program for the entire week. Ndagusaba ngo uyisengere iyi gahunda izacemo. I ask you to pray for this program. Dufite abigisha kuri buri musozi bafite inararibonye, babizi, babyigiye ndetse n'abahanga kandi bari mu mwuka w'Imana. We have teachers on every mountain who have experience and who have learned their subjects, and they also have the Spirit of God. Twese icyanditswe tuzaba tugenderaho nyamukuru ni Ezekiyeli 37 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Our main theme or scripture is going to be Ezekiel 37:1-10. Deka ariho dusoma gatoya kugira ngo mvuge kuncamake ibizaba. Let's read this passage and then I will introduce what will happen. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. Anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufa, maze yabwira ati, yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Amen. Amen. Ezekiel 37:1-10. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Amen. 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 Africa Haguruka, wakiri umuyaga w'impinduka nziza. Africa, arise and embrace the wind of change. Impinduka nziza Imana ivuga ni izihe? What is the change that God is mentioning here? Nukuva mu buzima mubenyerewe tukajya mu buzima Imana iduteganyiriza. It is to go from an ordinary life into the life that God prepared for us. Kuko buri gihugu cyose, Because every nation, buri shyanga ryose, buri muntu wese, every person in every nation, buri mugabane wose, every continent, Imana yawugeneye ibyawo.
God has prepared something for them. Imana yagiye igenera buri gihugu icyo bizakora. God prepared every nation and what they are going to do. Umugabane wa Afrika, The continent of Africa, Imana yari yarawugeneye kuba ububiko bw'abantu bazahagiramo. God had prepared it to be the storage of people where they will be fed. Abraham agize inzara yaje guhahira muri Afrika. And when Abraham went into a famine, he came to look for food in Africa. Umwuzukuru we Yakobo agize inzara yaje guhahira muri Afrika ndetse abumusuhuke asuhukira muri Afrika. When his grandson went into famine, he also came to Africa and he lived in Africa. Ibi biratwemeza ko Afrika cyari ikigega kigomba kugaburira isi. This shows that Africa was a storage room that could feed the world. Igihe cha Yosefu muri Egiputa muri Afrika nibo babashe kugaburira isi yose yari mu nzara icyo gihe. In the time of Joseph, they were able to feed the whole entire world in that time. Ikindi nanone tubona umuhamagaro wa Afrika. Another thing we see as a calling of Africa, Uretse kuba gusa ikigega kigaburira abantu, except from being the storage room for people, Imana yari yahamagariye Afrika ahantu h'umutekano abantu bagomba guhunga bagize ibibazo. God had called Africa to become a place of security. Iyo ureba igihe Imana yabwiye Abisirayeli ku Kanani yababwiye gushiraho imidugudu 6 aho abantu bose bagize ibibazo bagomba guhungira bagakira. When you look in the Bible, when God told them, when people went to Canaan, he told them to establish 6 cities where people could flee and be in security. Igihe Herode yashatse kwica umwami Yesu, When Herod was trying to kill the Lord Jesus, Yesu akiri uruhinja, as Jesus was still a baby, Imana ntiyahise mu Buraya bwari buriho icyo gihe. God did not choose Europe at that time. Icyo gihe bwari buhari. At that time, he was there. Ubuhinde bwari buhari. India was there. Ubushinwa bwari buhari. China was there. Amerika yari ihari. America was there. Ubwongereza bwari buhari icyo gihe. England was there at that Ndetse time. n'Uburusiya bwari buhari. Even Russia was there. Ariko yaravuze ngo But he said, muje muri Afrika. go to Africa. Niwo mugabane w'umutekano. It is the continent of security. Niwo mugabane It w'umutekano. is the continent of security. Yesu ni Imana. Jesus is God. Agiye guhunga. As he was fleeing, Yahungiye muri Afrika. he fled to Africa, Bigaragaza umuhamagaro w'ubuhanuzi bwa Afrika. which shows the calling and the prophecy of Africa. Uyu muhamagaro w'ubuhanuzi bwa Afrika This prophetic calling of Africa, ntabwo ari umuhamagaro woroshye. it is not an easy calling. Ahari intambara, Where there is war, aho abantu bagiye gupfa, where people are going to aho die, abantu bahuye n'ibibazo, when people are facing aho problems, abantu babona ko birangiye, when people think that it's over, Imana irababwira ngo umva, God told them, listen, nimuje muri Afrika, go to Africa. nimuje muri Afrika, Go to Africa. niho muzakirira. That's where you'll be Uwo saved. ni umuhamagaro wa kabiri ukomeye wa Afrika. It is the second great calling of Africa. Umuhamagaro wa gatatu wa Afrika The third great calling of Africa, ni umugabane wo kuramya. it is the calling of worship. Niho abaramyi bakomeye Is when the great worshippers Imana yahisemo. that God has chosen. Muribuka umukozi cyangwa se muribuka yankone y'umwamikazi wo muri Afrika. You remember the Ethiopian eunuch? Bibiri iravuga ngo yavuye mu bwami bw'ikandake ajya kuramya i Yerusalemu. The Bible says that he went from the kingdom of Kandak to worship in Aho ni muri Israel. Sudan. That is in Sudan. Ukamanuka muri Kongo za Ituri. And you go down to Congo in Ituri. Icyo gice cyose cyari ubwami bw'ikandake. That whole section was the kingdom of Kandak. Sudani y'Amajyaruguru, In the southern Sudani Sudan, y'Amajyepfo, the eastern Sudan, Kongo. the Congo, Ibyo bice byose byari kandake. all those places were Kandak. Bajaga gusenga i Yerusalemu bakagaruka. They will go to pray in Jerusalem and come Kubera back. iki? Why? Zefaniya 3 Zephaniah 3 kuri muri ya murongo wa 10 on chapter verse Bibiri 10. ivuga ngo abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia The Bible says that those who were dispersed beyond the rivers of ngo Ethiopia, nabo bazaza kundamya bazanye amaturo yabo. they will also come to worship me with their offerings. Ikindi no muri Yesaya 19 Also in Isaiah 19, iravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa. they said there will be a clear path. Isirayeli, Israel, Ashuri Assyria, na Afrika and Egiputa Africa in ngo Egypt, bo bose bazaba umwe, they will all be one. bazagira igicaniro kimwe. They will have one altar. Muri Yesaya bavuga ko hazaba n'inkingi, hazaba ikimenyetso kigaragaza igicaniro gikomeye
gikomeye cya Afrika. In Isaiah, he also says there will be a pillar that is a sign of the altar of Africa. Umuhamagaro wa Afrika ni ukuramya Imana. The calling of Africa is to worship God. Ni uguhamagara ijuru It is to rikaza. call heaven and it comes Ni down. ukuzana ubwiza It is bw'Imana. to bring down the glory of God. Abantu bakamubona. And people will see it. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Uyu ni umuhamagaro ukomeye. This is a great calling Tubona Afrika yari ifite cyangwa se ifite. that we see that Africa had and still have. Umunyafrika wese yakagombye kuba umuramyi. Every African should be a worshipper. Uyu ni umuhamagaro. This is a calling. Umuhamagaro wa kane wa Afrika. The fourth calling of Africa Imana ivuga kuri Afrika. that God mentions about Ni Africa, umuhamagaro wo gukorera abantu. it is the calling of servanthood, Gufasha abantu. to help people, Kwita ku bantu. to care for people, Kugirira neza abantu. to bless people. Duhe Yesu icyubahiro. Let's give Jesus glory. Duhe Yesu icyubahiro. Let's give Jesus Duhe Yesu glory. icyubahiro. Let's give Jesus Oh, glory. hallelujah. Hallelujah. Uribuka Yesu Remember Jesus avuye kwa Pilato. as he was coming from Pilate, Bamaze kumukoreza umusaraba. after they gave him the cross to carry, Agenda yikoreye cya giti kiremereye. he went carrying the heavy cross. Yesu ntiyarananiwe kucyikorera. Jesus, it wasn't hard for Jesus to carry. Yari umusore He was a young man w'imyaka 33. of 33 years old. Igiti nticyari mu munanire. The cross was not too heavy for Ariko him. hari impamvu cyamunaniye. But there was a reason why it was heavy. Yari yaraye akubitwa ijoro ryose. He had been beaten all night. Ageze no kwa Pilato. And when he got to Pilate, Yesu yari yakubiswe cyane. Jesus had been beaten. Yaraye ashinyagurirwa. And he was also mocked. Kandi yari yaraye i Getsemani. And he had spent the night in Arara Gethsemane asenga ijoro ryose. praying all night. Ananiwe mu mubiri. He was tired in the flesh Umunsi wose all day. yirirwa acunaguzwa. He was taken from places. Yesu yari arushye cyane. He was very tired. Barangije bamugerekaho umusaraba. And then they had him carry the Muri cross. Isirayeli In Israel, habura umuntu n'umwe wamwikoreza there was umusaraba. not found one person to help him carry the cross. Wamufashe umusaraba. To help him carry the cross. Ufashe Yesu umusaraba ni. The one who helped him carry the cross is N'abafite who? umuhamagaro wo kwikorera. There are people who have the calling to carry. Abafite umuhamagaro wo gufasha abandi. There are people who have the calling to help. Umutima wo guseriva wo gufasha. The heart of servanthood. Uwo ni umutima wa Afrika. That is the heart of Africa. Umugabo witwa Simoni A man that was called Simeon, wari uvuye i Kurene he was coming from Cyrene mu bice bya Libiya in the parts of Libya, ariyo Bengazi y'uyu which munsi. is Benghazi of today. Yaje yikoreye umusaraba. He came carrying the cross Afasha Yesu. and he helped Jesus. Yesu araruhuka. And Jesus was Hanyuma rested. akurikira And Yesu. then he followed Jesus. Yesu ari imbere. As Jesus was in front of him, Umunyakurene Simon of Cyrene agenda inyuma. carried afterwards. Umuhamagaro wa Afrika. This is the walk, the calling of Kugenda Africa. Yesu It is inyuma. to walk after Aho Jesus. aciye hose, Wherever he's aho going, anyuze hose, wherever he's going, twikoreye umusaraba we we, carry his turi inyuma cross. ye, We are behind him. tumuruhura, We rest him. tumufasha, We help him. tumugirira neza. We bless him. Gufasha Yesu ni iki? What is helping Ni Jesus? ukugirira abantu It neza. is to bless people. Gufasha Yesu ni iki? What is helping Ni Jesus? ukwita kubo yitaho. It is to care for those who care for. Gufasha Yesu ni iki? What is helping Ni Jesus? ugusubizamo abantu intege. It is to give strength to people. Gufasha Yesu ni iki? What is helping Ni people? ukuruhura abantu be. It is to give people his grace. Twahamagariwe What were we called for? to follow Jesus. Gukurikira Yesu. To follow Jesus. Gukurikira Yesu. To follow Jesus. Gukurikira Yesu. The world behind. Isi nyuma yacu, Jesus Yesu before me. imbere yanje. Africa. Your destiny is to carry the cross kwikorera umusaraba and to follow no Jesus. gukurikira Yesu. Your destiny Umuhamagaro is wawe to carry the ni cross. gutwara Is umusaraba, to serve. To gukemura, serve Jesus. To serve people. gukorera To abantu, serve the nations. gukorera ibihugu, To serve many people. gukorera abantu To carry benshi, the cross kwikorera umusaraba and to follow no Jesus. gukurikira Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Uyu ni umuhamagaro wa Afrika. This is the calling of Africa. Duhe Yesu icyubahiro. Give Jesus glory. This is the calling of Africa. Uyu ni umuhamagaro wa Africa. Service. Gukora, Serve others. gukorera abandi, To serve people. gukorera abantu, To bless people. guhezagira To abantu, touch many lives. gukora ku buzima bw'abantu, To change systems. guhindura imikorere, To change a king's mind. guhindura imitekerereze y'abantu, To change a people's mind. guhindura imitekerereze y'abantu, Lead them behind Jesus. kubatwara inyuma ya Yesu.
to follow him, gukurikira to Yesu carry his cross, ni ukwikorera umusaraba to wiwe, become witnesses ni ukuba umuhamya all over the world, ku isi to yose, become messengers, guhinduka intumwa, to become messengers, guhinduka intumwa, to become prophets, guhinduka to umuhanuzi, speak on behalf of Jesus, kuvuga ibyo Yesu to atubwiye, bring many nations kuzana ibihugu byinshi to follow Jesus, kugira ngo bikurikire to Yesu, redeem our calling, kugarura imihamagaro to yacu, redeem our redemptive purpose, kugarura intego yacu, redemptive purpose kugarura intego yacu yo yo gucungurwa, gucungurwa, intego yacu yo gucungurwa. our redemptive Iyi ni purpose. imihamagaro ikomeye ine ikomeye Afrika. These are the great four callings that Africa has: Kwakira abantu, to receive people, hospitality, which is hospitality, kubagaburira, to feed them kuhakura ubutunzi, and finding wealth, bakarya bakabaho neza. and to give them food Uyu and ni live umuhamagaro well. wa Afrika. This is the calling of Africa. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Icya kabiri, Number two, Afrika guhinduka umugabane abantu bagomba guhungiramo mu bihe by'amagume, mu bihe by'ibibazo bafite by'intambara. Uje muri Afrika ukagira security. for Africa to become a place of refuge when people are running away from war. This is a place of security. Niho Yesu yahungiye. This is where Jesus fled. Ndagira ngo urebe. I want you to see this. Yesu yahungiye muri Afrika. Jesus fled to Africa. Ujye wibaza wicyerewe kuki atahungiye mu zindi kontinent. You must ask yourself and say, why did he not flee to another continent? The redemptive purpose Intego yo gucungurwa ya Afrika of Africa, ni ukongera kwakira impunzi, it is to receive refugees, kongera kwakira abashonje. to receive those who are hungry. Bene Yakobo bamanutse bashonje. The sons of Jacob went down hungry. Afrika ibaha igihugu. And Africa gave them a nation. Igosheni yahinduka igihugu cyabo. Goshen became their nation. Bararya babaho. They ate and they were fed. Kugeza igihe Farawo wundi yaje. Until another Pharaoh came. Farawo wundi yaje ninde? Who is the other Pharaoh who Yari came? Farawo w'umunyafrika. It was not the African Pharaoh. Umuhamagaro wa Afrika si ugutoteza abashyitsi. The calling of Africa is not to oppress the guests. No. No. Undi Farawo waje. Another Pharaoh who came, Yaravuye muri Aziya. he came from Asia. Yaravuye muri He Palestine. came from Palestine. Yari Farawo Hyksos. It was Pharaoh Hyksos. Yitwa Hyksos. His name is Hyksos. Uzabirebe neza ubigugaringe Hyksos. You can research and Google Yari this. Farawo w'umunyafrika. He was not an African Niwe Pharaoh. waje atesa bene Yakobo. He's the one who came and oppressed the sons of Niwe Jacob. washize abana b'Imana ku bubata. He's the one who brought the children of God Usi into umuhamagaro slavery. w'abanyafrika. That is not the calling of Africa. Umunyafrika umuhamagaro ni ukubahiriza ikiremwa muntu. The calling of Africa, it is to respect humankind, Akubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. to respect the rights of humanity. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Umuhamagaro wa Afrika The calling of Africa, ni ugukorera abandi, it is to serve others, gutwaza abandi, to help others, guhekera abandi. to carry for others. Servitude, serviteur. Servanthood, being a servant, Kuba umuyobozi ukorera abantu. to be a servant leader, Kuba umugabo ukorera urugo. to be a husband who served their Kuba household, umugore ukorera abana. to be a wife who served their children, Kuba abana bakorera umubyeyi. for children to serve their parents, Kuba umwigisha ukorera abanyeshuri. to be a teacher who served their Kuba students, abanyeshuri bakorera umwigisha. students who served their Kuba teacher, umushumba ukorera intama. to be a pastor who served their sheep, Kuba intama zikorera umushumba. for the sheep to serve the pastor. Uko gukorana niwe muhamagaro wa Afrika. That working together is the calling of Africa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. N'abari muri diaspora muri Afrika And those who are in the diaspora in Africa, nibo bagiye batabara abantu. they are the ones who used to save people. Yeremiya yatabawe nande bene wa bamutaye mu cyobo. Who saved Jeremiah when his brethren threw him in the ditch? Yatabawe n'umunyafrika. He was saved by Africans. Niwe wagiye amukuramo. He's the one who went and took him out. Amukurayo. He took him out. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Oh Jesus. Shimwe Yesu. We praise you, Jesus. Umuhamagaro wa nyuma mvuga wa Afrika. The last calling of Africa that I'm going to mention, Nuwo kohereza abamisiyoneri. it is the calling to send missionaries. Ndagira ngo wumve umuhamagaro wa Afrika. I want you to understand the calling of Africa. Uraza kumenya impamvu Imana ivuga ngo Africa haguruka. And you will understand why God is saying Africa arise. Abamisiyoneri ba mbere.
The first missionaries, bambere the first missionaries, bambere the first ones, batangiriye Antiokia. they started in Antioch. Antioch. Ico gihe Antiokia At that time, Antioch, cyari igice cya Syria. it was a part of Syria. Ariko uyu munsi But today, Antiokia iri muri Turkiya. Antioch is in Turkey. Ni bande bariyo? Who were there? Hariyo Simoni Nigeru. There was Simon the Simon the Niger. Niger. Simon the Niger. Icyo jambo Niger That name Niger, ni negre. it is actually Niger. Negre ni umwirabura ufite uruhu rwirabura. A Niger means a person of a dark skin. Ni nacyo bisobanura Ethiopia. That's what also means Ethiopia. Kush Or Kush. ni uruhu rwirabura. It is a dark skin. Nirwo ruhu rwa Adamu. That is the skin of Adam. Adamu na Eva. Adam and Eve. Uruhu rwabo Their skin, yari brown igitaka. it was a brown skin color. Niyo mpamvu yitwa Adamu. That's why his name is Adam. Adamu birasobanura ngo umuntu. Adam means a person. Umuntu igitaka. A person means the clay. Donc uruhu nkuru rwanjye. It was a skin like mine here. Ndagira ngo ibyo ubyumve neza mwene data. I want you to understand this, brethren. Uze kumva umuhamagaro dufite. I want you to understand the calling that we have. Abirabura. Black people. Abirabura. Black people. Simoni Nigeru. Simon the Niger. Na Luka, uwitwaga Luka cyangwa se Lukias. And Luca, or another name is Lucius. Aba bagabo babiri These two men, nibo basengeye Paul. they are the ones who prayed for Paul. Basengera Barnaba. They are the ones who prayed for Barnabas. Barangije barababwira ngo And they told them, turabohereje. we are sending Muje you. kuvuga ubutumwa. Go and preach the gospel. Base mu mwuka ba Paul ni bande? Who are the spiritual fathers of Paul? N'abanyafrika. They are Africans. Abanyafrika. Africans. Nibo bohereje Paul. They are the ones who sent Paul. Paul Paul ararekonesa recognized ubutumwa yahawe. that the message he received, Ubutumwa yatwawe. the message he carried, Abamuordonye kuba ordone, abamusengeye bakamwohereza n'abirabura. those who sent him, those who ordinated him are black people. Ibsimbesha. This is the truth. Ibyakozwe n'intumwa 13 murongo wa mbere. When you Kugeza read kuwa gatatu. Acts of Apostles 13:1, ngo mu itorero rya Antiokia harimo abigisha n'abahanuzi. in the church of Antioch there were preachers and prophets, Simoni Nigeru na Lukias. Simon the Niger and Lucius. Ngo bari abahanuzi nyuma yo gusenga barobanura Paul na Barnaba barabasengera barabohereza ngo mujye kuvuga ubutumwa. Uko niko Paul yatangije ubutumwa. There were prophets. After praying and ordinating them, they sent them to preach the gospel. That's how Paul Niyo started mpamvu preaching. aba diaspora bose abanyafrika bari hanze muri diaspora nimwe muri aba missionnaire. Nimwe mugomba no gutegura aba missionnaire. That's why all the Africans in the diaspora, you are the ones who are missionaries. You must also prepare missionaries. Africa. Niwe ugiye kohereza missionnaire mu bihe bya nyuma. You are the one who is about to send missionaries in the end times. Ntabwo ari Afrika yakira missionnaire. Afrika yohereza missionnaire. It is not Africa that receives missionaries. It is Africa that sends missionaries. Aba missionnaire Afrika izakira. Who are the missionaries that Africa will receive? Nabazaza gukarishya ubwenge bw'abanyafrika no guteza imbere ya Afrika. Ariko iby'umwuka ntabyo si byinshi. Abanyafrika nibo bafite ubutunzi bwo kohereza hanze. The missionaries we receive in Africa are the ones who come to sharpen our mind and to teach us things of the world. But the spiritual development, but the spiritual matters belongs to Africans. Nico gihe cyane. Uyu ni umuhamagaro ukomeye. And this is a great calling. Wa gatanu wa Afrika. This is the 5th great calling of Africa. Rero reka turebe uyu munsi. Reka turebe mwene data. Niko bimeze. So let's examine today, brethren. Is this the case? Ese Afrika racyari umugabane wa safety aho abantu bumva bagowe bafite amahoro bahari? Is Africa the continent of safety when people feel at peace? Sinzi. I don't know. Here South Africa. Look at South Africa. Ibibazo birimo. The problems that they are encountering. Abanyafrika ku banyafrika. Africans against Africans. Reba muri Mozambique. Look at Mozambique. Aho imitwe iza kwica abo bene wabo bakica abandi. When you have rebel groups fighting and killing their own people. Ndagira ngo uzamuke muri Somalia. I want you to go up and look in Somalia. Urebe muri Kenya. Look at Kenya. Iriya mitwe ihari. Look at all those groups that are there. Ibyo ni ibibazo bikomeye. Those are great problems. Abo ni abantu bakomeye.
Those are great people barimo bica bene wabo. who are killing their own brethren. Reba muri Congo, Look at Congo, ibibazo biri muri the Congo, problems that we find in Congo, intambara nyinshi the many wars that we ziri find muri there Congo. that are in Congo. Ese twabigenza gute? What can we do? Ese Afrika ni umugabane Is Africa the continent ushobora kuzana umutekano? that can bring security? Icyo ni ikibazo. That is a question. Ikindi kibazo twakwibaza, Another question we can ask ese ourselves, Afrika ifite ibiryo does Africa have food ishobora gutunga n'isi? that can feed the whole world? Simbyibaza. I don't think so. Abanyafurika benshi bahunga baje gushaka ibiryo hanze, Many Africans run away outside their continent. To barimo look for bashakira food. ibiryo hanze. They're looking for food outside their Ese mu nation. by'ukuri, If you look really, ese mu by'ukuri if you truly look, turarya tugahaga do we eat to cyangwa our turabishakira hanze? satisfaction or do we go outside to look for this? Biragoye kubyumva. It is hard to understand this. Ese Afrika ubu If you look Africa today, iracyari mu muhamagaro wo kubwiriza no kohereza misiyoneri? is it still in the calling of sending missionaries? Ese murabona ariko bimeze ubu? Is it the case today? Ubirebye If you examine this, biragoye. it is very hard. Ese abadiaspora ba Afrika iyo bari If you look at the diaspora of Africa, barimo barakorera Imana, are they serving God? baravugira Imana, Are they talking on cyangwa behalf bari of mu God? bindi bintu? Or are they involved in other things? Ibyo ni ibibazo twibaza. That is a question you can ask Ikindi yourself. twakwibaza, Another ese question. abanyafurika ni abarami Are Africans worshippers? koko? Ni abarami baramya Imana mu kuri no mu mwuka? Are they true worshippers in spirit and truth? Ibyo ni ibibazo twakwibaza. Those are questions we can ask. Ariko turebesha amaso, But if we look with our own siko eyes, bimeze. it is not so. Ariko ibyo Imana ishaka But what God wants nibirya navuze. is what I mentioned. Ese abanyafurika Are Africans barimo barakorera abandi, serving others? barafasha Are abandi? they helping others? Simbitekereza. I don't think so. Icyo Imana idusaba ni iki? So this is what God is asking us. Nuko twakira uyu muyaga w'ubuhanuzi ugiye kuza. It is to receive this wind of change, prophetic wind of change that is coming. Ibyo Imana yavuze kuri Afrika What God said about Africa, igiye kubyuzuza. He's going to fulfill Ibyo it. Imana yabwiye What Afrika God said to Africa bigiye kuzura. is going to be fulfilled. Ezekiyeli nawe yarabibonye. Ezekiel also saw this. Ibyo Imana yarimo ivuga kuri bene wabo What God was telling about his brothers, byari bitandukanye n'uko bameze. it was different from their present condition. Imana imwereka kondisiyo mbi, imwereka na kondisiyo nziza. God showed him a bad condition and a good condition. Niho twasomye That's where we read, ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ngo nsohora ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa. the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley of the full of Imana bones. imwereka situwasiyo spirituelle, God showed him the spiritual condition. imwereka uko bimeze He showed him the spiritual kuri izo state, kondisiyo ari mbi. that those conditions were Ngo bad. azenguruka naho yakikije hose, ngo maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, ngo kandi yari yumye rwose. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were many in the open valley, and indeed they were very dry. Ngo mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubiraho kubaho? Arambaza. And he said to me, Son of man, can these bones live again? Ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Ndamusubiza. So I answered, Oh Lord God, you know. Nanjye ibyo nababajije Uwiteka ni wowe ubizi. All the questions that I ask you, only the Lord knows. Imana imwereka ibigiye kuba. God showed him what was about to happen. Ntibizaba bivuye mu mbaraga z'umuntu, It's not going to come from the power of man. zibazaba zivuye mu mwuka It will w'ubuhanuzi. come from the power of prophecy. Imana izakoresha abantu God will use people, ibikomeye great things, kugira ngo bahanure so that they can prophesy Afrika yongera ihaguruka. and Africa can rise Ngo again. arambwira ngo hanuriye amagufa amazu yabwira ati yemwe mwa magufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, all dry bones, hear the word of the Lord. Ibyo navuze byose Afrika imeze nk'amagufa arundanyije ari hirya no hino. All the things I said are like Africa is full of bones that are dispersed in different places. Ariko Imana yavuze ngo duhanure. But God is saying, prophesy. Iki cyumweru kizaba icyo guhanura This week will be a week of kugira prophecy, ngo umuyaga uze so that the wind can uhuze come. abanyafurika God the aho bari Africans, hose wherever they are, binjira mu muhamagaro so wabo that they can enter their uko Imana calling yabahamagaye. as God called them. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ngo atangiye guhanura, And he started to prophesy. ngo agiye kubona, ngo abona ya magufa arahuye, And as he started to prophesy, he saw the bones imitsi gathering, yazaho, and the sinews came, inyama ziyazaho, and the flesh came upon ngo him, ariko nta mwuka warimo. but there was no breath found in him. Arongera arahanura. Yet he prophesied again. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ngo ngiye kubona, And as he looked, ngo mbona ngo barahagurutse, I saw them standing. ngo barahagurutse, I saw them standing. ngo bahagarara ku maguru yabo.
And they stood on their feet. biremamo inteko nyinshi cyane. And they became a great army. Bavandimwe, Brethren, iyi minsi 7 iri imbere yacu, these 7 days that are ahead of us, amagufa azahura, the bones will be imitsi gathered, izahura, the sinews will come, umwuka uzaza and the breath will come, ubinjiremo, and it will enter you, bahinduka abantu, and they will become people, bahagarare ku birenge and they will byabo. stand on their feet. Ndakwifuriza I pray for this for igiterane you, cyiza. to have a good conference. Ndakwifuriza I wish Africa Haguruka nziza. to have a good Africa Ngiye rise. gusengana nawe, I'm going to pray for you, dusengera na gahunda, and we pray for na the program. program. To pray for the utega program. amatwi yawe, Listen, hari ikizaba. it's something will happen. Afurika igiye kwinjira mu muhamagaro wayo. Africa is about to enter its calling. Nababwiye imihamagaro ya Afurika I told you the different uko callings Imana iyibona. as God sees them. Tugiye guhanura muri iki cyumweru We are going to prophesy in this kugira ngo week umuhamagaro uze. so that the calling can come, Afurika ihaguruke, so that Africa can Ku stand nteko. again on the purpose. ihaguruke It will stand again ku maguru yawe. on their own feet, Bireme mu inteko nyinshi cyane, and they will become a great army. inteko z'abaremyi, inteko z'abarezi, Army of educators, inteko z'umuryango, an army of families, z'abacuruzi, an army of business people, inteko z'abashumba, an army of pastors, inteko z'ibitangazamakuru zitandukanye. an army of media and entertainment. Hanyuma bajagate Afurika yose bayihindure uko Imana iyitegekera kuba. And they will fill Africa and change it into the intended will of God. Niba uri ahantu nkurikira, haguruka dusengane nawe. If you are here and you are following me, stand up and we pray with you. Mwami Yesu, mu izina ryawe Lord Jesus, in your tuje name, imbere yawe we Mwami. come before you. Turagushima kuri Imana, We thank you that you are God. turagushima kugira neza. We thank you that you are Mu good. izina rya Yesu Kristo w'i In the Nazareti, name of Jesus of mu izina Nazareth. rya Yesu Kristo w'i In the Nazareti, name of Jesus of reka Nazareth. igiterane Mwami We pray that this conference, uzakoresha abakozi bawe that you use your servants kugarura ubuzima, to bring back life, kugarura ubuzima to bring back life muri Afurika. in Africa. Amagufa yatatanye The bones that have been ari muri dispersed, Australia, that are in Australia, ari muri Brazil, that are in Brazil, ari muri Afurika that are in y'Epfo, South ari mu Africa, Burusiya, that are in Russia, ari muri Canada, that are in Canada, azongera ahure that they will gather again, abana b'Abanyafurika, that the children of Africa, abakomoka muri Afurika, those who come from Africa, abajanywe ari uburetwa muri Afurika those who mu have Buraya, been taken in slavery in Europe, bose bahurire hamwe. that may come together, Abacakara bari muri Amerika, those slaves who are in America, bose duhurire hamwe, that we may all meet twubake together, Afurika. that we may build Iki ni igihe Africa. cyacu, This is the time uyu ni for us. umwanya wacu, This is our moment waduhamagariye Data. that you have called, Father. Turagushima ko byose bihindutse, We thank you that everything has changed, ugiye kutugirira neza, and that you are going to ugiye bless us, kudukomeza that you are going to no strengthen us, kudushigikira that you are going to mu support buntu us bwawe. in your own grace. Icyubahiro kibi cyawe Papa. The glory belongs to you, Reka Father. uzavuga wese That everyone who speaks, azavugishwe nawe, we speak by you. uzayobora Everyone who leads azakoreshwe will nawe, be used by you. uzahanura Everyone who prophesies azahanurane will nawe, prophesy with you. uzumva wese The one who hears, ubugingo buzaze muri we, may life enter them. bazabe inteko May ikomeye, they become a great army. bazakora May ibikomeye, they do great things. bazakora ibidasanzwe, May they do amazing mu things. izina rya Yesu Kristo umwami In the name wacu, of Jesus our Lord. amen. Amen.